ଭୀମଖନ୍ଦା ନୂତନ ନୂତନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭୀମଖନ୍ଦା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। चेन्नई चेन्नई मुंडा मुंडे 10 फुट गभीर। चला केते सुंदर सुंदर जगह अच्छी देखी पार्थे अपन। सुंदर जलप्रपात। ये हूँ भीमखंदा जलप्रपात बाईझरी। केते सुंदर जगह। आकर्षणीय जगह गुड़ी अच्छी। उठाओ यहाँ हूँ सर्पगार। बहुत पूर्वतन यहाँ रही आसी अच्छी। सापटी को एमती हणा है।
ଏଇଟା ବହୁ ପୂର୍ବତନରୁ ଲୋକ କଥା ରହି ଆସିଅଛି ଯେ ବିରାଟ ସର୍ପଟିକୁ ଏମିତି ହଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏକ ଚାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଭିତରେ ରହିଆସି ଏ ସ୍ଥାନଟି, ଯାହା ନାମ ଭୀମଖନ୍ଦା। এই জায়গাটি ভালো লাগিলে লাইক এন্ড সবসক্রাইব করদেবে আর শেয়ার মধ্যে করদেবে। হ্যালো, ମୁଁ ଦେଶୀ ଟୋକା। ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।